ajo kumok mbaa naimaa oltung'ani tiatua enkishui enye asidain arashu naagilisho tau. Aiteru te kitisho. Mwana nako Kaji narosura. Narok South inewueji atoiwoki. Neeku naa ore iltung'ana laayiolo kitishai naa keyiolo ajo kare enkerai naranyisho oleng. Ometabaiki kitoo. Nataasishe taa larin kumok oleng amu ataasishe almost 30 years larin 10. Naa kashipakino esiai ai naa kanyorr oleng. Kake ore iyia ashomo oshi ai specialize esiai e mental health. Amu atejo aing'orr nadol ajo kenyamal iltung'anak esiai oondamunot najo ntoo mahomo aas ena course. Ore tiatua masintai ayak lang'eni lolosho lemaa. Nororeki nanu terishata emasintai pooki olong Jumatano tiatua Paran TV ayaki pooki nionining. Tejoki Ann Simaloi. Itumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga. Paran TV, Naboisho, Olosho Lema. Itumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga. Paran TV, Naboisho, Olosho Lema. Itumito Paran TV, Tekaundi, Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalolunga. Zonga nan sere tiliara maasi chote stage sabo Narok tongobis ol kinye ya bolongari na ol kinye na rasha hamon maasi poli. Itumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga. Paran TV, Naboisho, Olosho Lema. Suboleng olengorani le Paran TV na karibu sana na rishata sida yoleng na nikijo Enkakenya e Paran orkekun lontarikini naramiet olapa no liare lolari lonkalisunere o tikitam ongwan Enkakenya sida yoleng na siligaji noro na agesi rishata sida yoleng noro mambili sidai weekend sida yoleng hona yola jo sabu oleng angolong kage erishata nya natabawa agrero kikatukula jo kisupo oleng ajo kitakwenya na agreto mona jo karibu sana Maria Martina rishata na Enkakenya e Paran mpaka na saa ongwan Enkakenya Kaji enkarnai Benjamin nara olole Koriat ni yolo shagajo kama kawaida kinderunye lomon longazetini kintoki naji ngaka lomon rabagidia enkiroshi ashemesang Paran TV tenebo sigibonari Enkakenya nigiata diyo lomone kiata langeni yobo lomba na ipirtane siasa na werikore sidai yolot na politics and governance kejen nyemeleta olentilai na kaya kutenebo yokta rishata nemiado na kutate nebo onano kigirana ria marita na Kenya sidai yoleng atamajogia kiye kolomon pokin tempolos oldoka kitoke le Nairobi tempolos na shooter barabara ojo Olengong Road tengaji na jene Kisim Towers suja yote ngoriye Paran TV tengori na Facebook tenebo si YouTube tosuja yote nano roibo grare tesiragi over kilikweli no tormosori nabshana ormosori are nabo isiet bona doga ya katogol ore Tena Akenya na ibongeta gazeti najo ene The Standard na irok senya gazeti na agele ni we najo ene Daily Nation
ore taa tengazeti najo ene The Standard nadol ajo ore doi ilomon oishoritae enkiroshi tena gazeti naa njere eji ore tombaa naipirta neropare wenkului nejitoi egira doi orais ailepilep oleng kake ijo dii meeta entoki naasita yani aisapuk nkirorot ekumok nkirorot kake aikiti oleng nkiasin naagira aitodolu ajo ore nkirorot nairorita naagilunore esiai eropare wenkului negira aas esuju ilomon oibalieki ajo njere eshomo doi naa enjurrore nataasaki aitodolu ajo etadoyie oleng olosho le Kenya tolarrabal oipirare naa imbaa naipirta neului ashu ne corruption lelo omon ishoritae naa enkiroshi tina gazeti. Ore tina gazeti najo ene Daily Nation nishoritae ilomon enkiroshi ajo njere aisapuk doi oleng naakeyie ormakuret arashu crisis over MP seats. Njere ore te katiba nikiata tena rishata neshomoki apa ajo national pee iteru aata lomon oibalieki tolari lonkalisuni are otomon are 2012 ntarikini 7 olapa lekuni naa kiata duo tenakata karibu olapa akeyie obo onkuti olong'i matejo nkolong'i are ashu matejo doi olapa obo peejing nena tarikini negira apa ajo njere ore taata boundaries ashu irpolosien le constituencies ashu murua bunge natii olosho le Kenya nabaya 290 naa tinakata apa itokini aponu aing'uraa. Egira apa ajo njere kenarikino nai ning'urari aitoki siyie aasipu baada olarin 8 kake peemegiroo larin 12. Negira ajo njere ore tena rishata nepiki doi ina deadline naijo kitodolu naa penyo netii akeyie ilomon ajo naa sample itereu penyo netii dalili arashu taata ajo naa sample itereu penyo nelio reteni otipika serkali peedol ajo eshomo anyamaliki hoo nayiolo ajo ore tiatua nkishu naining oshiake eimakini ajo egira aitai constituency naje kake itu duo oshi balai oleng. Ore naa lelo omon ligira aning naa loishoru katiba neeku elolek oleng ore toonkolong'i naake nemelakwa nimaniki iteruni taata ina kukuo arashu ina kiteng'enare tenebo sii ina siai naipirta naake enena constituencies. The country is etido yegira ajo njere peulo hurtling towards a constitutional crisis with 12 years deadline imposed by the constitution petumokini ahomo aimaina na lelo polosien lena enikunu nebaiki netii constituencies naigutieki aitaa kutitik arashu aitoki aitalala ashu taini kulie adung taata apona constituencies mani oshiake ajo egira ajo njere lelek oleng etii constituencies nagira ajo peyie eponari. Ore doi tengelare e 2022 netii apa ajo na assembly itereu mbaa naipirta apa ne BBI na egira apa aponaa akeyie doi constituencies kumok oleng ejito njere inakata naidimi anoto taata edim maendeleo atabaiki naaloopeny olosho telulung'ata naa terisioroto. Etii lelo omon loogira aisho enkiroshi kintoki apuo aimaki naake teneeku nikijing tempeji 4 wempeji 5. Ishori sii lomon enkiroshi naa lorkioi doi shakendoyioki ng'ole tewueji neji Embakasi ore doi ajo na assembly itereu naa peyie edanya apa orpipe obo lorgas neibaliki ajo njere homoita iltung'anak oora 10 doi aiturra enkishui netii iltung'anak obaya 100 oonoto irbaa torrok oleng. Egira naa lelo tung'anak aikilikuan serkali peyie epuoi naa aisho ninche alak ejo naa njere serkali nairore tesiai enye. Nadol ajo ore kulikae omon oishoritae enkiroshi naa lomon doi lemoyian torrono yioloti enaa ene cancer nagira ajo egira doi ailepu oleng kiimaki lelo omon te page 3. Ore sii kulikae omon nadol ajo egira naa TSC olturrur laa ninye doi eigerr naa ninye oitung'ua sii esiai irmalimuni arrumoro tombaa naipirta ne katiba arashu ne sheria ng'ejuk nagira arreshu mehomoki aisain naa kelelek isho naa ina TSC engolon oleng kake egira naa ministry najo ene education agilunore ejo njere ekenarikino naa lasima pan etii ilo turrur tiabori tiabori ministry enkisuma. Egirai ajo njere lelek doi oleng ore naa nkibelekenyat naapikitae naa peyie epuoi ajo peyie eaku taata naa olturrur le IEBC neeta servers enyenak tolosho le Kenya ejitoi naa kidimayu naa ina katidimi aisho taata enkiroshi nai mbaa naipirta newang'an enkukuo. Iyiolo oshiake ajo
Joe video ajidhiri wagiro mba eyuni chunguza zaidi nyaake shomo loti ajo na assembly ngulio rodwa tuniongwan nyaake tuturusi ajo kanyo beye gira aimak ntokitin naijo nena. Te page 2 nadola ajo egira naishola dio mon le moyan do yitorono na jene cancer na tompukuno takiye na pashipasha. Egira dia ajo nchere etii taata akeyie do irmarita kumok oleng otigilate tenkaraki ena moyian naji ene cancer negira do ajo nchere ore tilelo ajo na assembly tereu nanyamali egira sii iltung'anak akeyie do yitramali enye kumok oleng tenkaraki embare nagol ena moyian. Nadol ajo embaye nagira nakeyie ilepu oleng tolosho hoo naa ejitoi ore taata oleng entoki nagira aisho ena moyian milepu oleng ashu metaa kerruoyo naa iltung'anak oogira aanyu metaa enoshi nai netaa egiai sipitali badala ake nilo oltung'ani aiteru ailang'lang koon te sipitali nidol ajo kainyoo ajo na assembly aiteru egira iltung'anak agirakino neeku ore jalo etabayie no 3rd 4th stage naa enyamali sapuk oleng amu elelek mitoki doi abaayu tenebaiki ina stage. Egira ajo nchere ore tena rishata negirai ajo ore naa emoyian akeyie e cancer naa ninye emoyian euni narita iltung'anak oleng ashu nagira iltung'anak kumok oleng aiturraa enkishui tolosho le Kenya. Nchere ore tina rishata akeyie negira aibali ajo ore lewa naa 21% ogira aimaa na ina moyian ajo na assembly tereu e cancer netii sinche ntomonok ake ejitoi sapuk sininye oleng etii around 25% ajo na assembly tereu naagira aaminie enkishui tompukunot akeyie napaashipasha ina moyian. Itu ake sinye ing'uari iltung'anak ajo na assembly tereu doi le moyian arashu kulo taata osigara eeta ena moyian naji ene lungs cancer na kelo nye hoo negira ajo egira taata ildakitarini aasipu ajo elelek etii iltung'anak ootumito ena moyian neme hoo tenkaraki osigara. Ore tenkaraki ake duo ormanyara oinyale tenebo nkampunini kumok oleng negira ajo nchere egira aponari esiana oltung'anak ootumito ena moyian e lungs cancer ashu ina cancer orkipiu neme tenkaraki osigara ashu kulie puruoishi. Tempeji 4 naa itum ladio omon na ogira ajo nchere elelek oleng elotu naa akeyie ejing'i batisho tombaa naipirta ne katiba. Yiolo ajo ore ake peyie eeku taata enotoki na crisis e katiba naa kenyamalu mbaa kumok oleng rikore hoo negira ajo na assembly aitereu orbungei le Homa Bay Town MP oji Dr. Otiente Ambolo tenebo sii olikae ojo Kaluma ajo mibala sii duo oleng na ido enyamali naidim ayau bora ake metipiki nkirorot nepiki rreteni. Akadol ajo etupukuo na orbungei musana lemurua naji ene Daragwa Kioni Jeremia Kioni egira ajo nchere kenarikino naa kelo serkali anyamaliki tesiokinoto oleng. Negira agolu oleng amu ore taata iltung'anak arashu olturrur oitasheki esiai orpolosien naa olturrur le IEBC. Nidamu ajo ore ilo turrur le IEBC nemeeta nara commissioners. Ore tena rishata negira entoki najo secretariat kulikae opisani ake duo ogira areu dukuya ina commission. Egira naa ajo nchere ore doi oltung'ani ojo Chebukati lanye apa chairman le IEBC tenebo oltung'ani ajo na assembly aitereu abojo keji Boya Mulo tenebo Abdi Gulia na eshomo apa doi erishata enye aiting ntarikini 17 olapa le dukuya lolari otulusoyie. Ore kulikae commissioners ong'uan le enata ninche natii inakata leton etii tenebo vice chairperson Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyagaya tenebo oltung'ani ojo Francis Wandera neshomoita apa ai-resign. Resigna okuni netii obo oshomoki oshi aitayu tenkapisi tenkaraki naa esiai nagira adol enaa einyalayie esiai tenkapisi. Neeku maniki ajo ore lelo commissioners pokira opishana nemetii pookin enkapisi. Embaye nagira aishoru engoloto amu olapa obo ng'or peejing'i deadline arashu peebaikini nai enkata nanarikino ni-review. Ore iltung'anak oi-review ena taata kuna boundaries arashu kulo polosien nemetii olotii office eton itu igeri. Niyiolo ajo lazima peesi interviews. Na ina idol apa elong kotini arashu high court etolimu ajo nchere kenarikino naa kepuoita nabo kata aas ina
inana interviews piipote naa lelo commissioners kake eton ake ore ajo naa sinanu piilo aiteru tenijo aing'or negira olarikoni le Azimio Raila Amolo Odinga agilunore ina kiroroto ejito lasima peyie eanyuni naa neimplementi enapa kiguana ashu napa kirorot nairoroki tenkiguana nairoroki tewueji nejo Bomas of Kenya yioloti eeta apa olturrur ojitoi National Dialogue Committee mbaya naa nidol akeyie ajo elelek eyau taata mushkili. Neeku ore egira enkata aishunye peesi review, boundary review, neitoki sii aaku metii lelo tung'anak eton itu etum sirkali, eton itu epik sirkali lelo commissioners, negira ajo mpaka neng'asi aitoki aimaa taata ajo naa sinanu piilo aitereu orrekie ng'ejuk ng'ole onotito ina committee. Naa kajo ina piidol ajo etupukutuo lelo arikok pokirare le Azimio la Umoja agilunore lelo omon ogira ajo naa sinanu piilo aitereu ng'ole loobungei le musana le Ndaragwa ajo nchere lazima peyie epuoi ajo naa sinanu piilo aitereu aas ina gelare tesiokinoto oleng. Lelo omon adol ajo ninche otii doi empage naa e4 wenemiet, ore te page 6 naa tine itum iladio omon naa le Ministry Education tenebo sii wolturrur oitasheki esiai enkigerore ormalimuni le TSC. Egira ajo nchere tenelo peyie eaku eshomoki aatukuny ashu eima naa sheria ng'ejuk nagirai ajo naa sinanu piilo aitereu apik taata aitaa sheria naa kelo aisho ilo turrur ojo ole TSC engolon sapuk oleng naa kelelek oleng idim ataa ore toonkolong'i naaponu ajo naa sinanu piilo aitereu naa ekeeku doi melelek akeyie eeta duo utarot kumok ashu eutaroto sapuk naidim Ministry Education aishoo arashu ataasa tenkaraki irmalimuni. Hoo negira TSC egira Ministry Education agilunore ejo nchere ekenare naa ore tena rishata nemepuoi aimie ina bill tenkaraki naa ore tinakata Ministry Education naa ninye ing'ua ropiyiani naagira aitasheyie ele turrur le TSC. Neeku meeta duo ele turrur le TSC naa intona naidim ataa kitasho openy kake mpaka neng'as aaku tiabori ele turrur ena Ministry Education etii. Neeku tenetii nkibelekenyat naayieuni nepiki nelelek naa mpaka nenyorraa Ministry Education. Egira ajo nchere tenelo peyie eaku eima ina sheria naa kelelek oleng ore irmalimuni kumok oleng keeta akeyie nkulie ajo naa sinanu piilo aitereu rreteni naa narikino nepuo aas naa imaniki ore ake peyie enotoki nena education reform nelelek oleng ore etii irmalimuni lelek mepuo aim atum nena pala arashu doi ninye ajo naa sinanu piilo aitereu etii enkisuma naaje naapuoi aata nkibelekenyat tialo ina sheria. Eji sii ore tena rishata naa keeku doi keitumoki TSC ashomo dukuya aishooi enkitamioto ashu aishooi taata aipanisha iltung'anak taata ajo naa sinanu piilo irmalimuni tenebo olturrur laijo le Kenya National Examination Council okulie ajo naa sinanu piilo aitereu ake turrurri otii naa tiabori arashu oosiore ele turrur tenelo peyie eeku aima tenelo ninyalaa esiai. Nadol doi ajo etupukutuo naa akeyie doi sapuk olong'unyng'unyoi te Uasin Gishu County asuju doi piidurrieki iltung'anak ora akeyie esiana nabaya families nabaya 800 netigilaki dii nkajijik nabaya 200 especially ewueji nejo Pioneer Estate natii Eldoret. Eji kegirai naa aidurrie lelo tung'anak peyie etumokini ateshet naa nkajijik esirkali yioloti enaa affordable housing. Nadol ajo enyaaka doi ailepu naake esiana oltung'anak oiturraitie enkishui tenkaraki gas natadanye tewueji neji Embakasi nearr iltung'anak obaya 6 tena rishata neinyal doi akeyie nkang'itie oltung'anak ashu idurrie iltung'anak obaya 100. Embaye doi nagira naa irbungei aapuku akeyie egilunore katukul nejo nchere lasima peyie epuoi aalak lelo tung'anak oiturraitie enkishui naa nelak sii lelo oiturraitie mali enye. Eterrepa oleng orais Dr. William Ruto olarikoni le Azimio ejo nchere etoning'o naa egira ajo nchere
kenyoraa naa isidai eroruata naawa serikali tombaa naipirta naa nenchetata oonkajijik. President William Ruto has lauded Azimio leader Raila Amolo Odinga for reportedly acknowledging the importance of the government's affordable housing plan, saying this should end the debate on the housing levy. Njere ore tenkaraki nahomo olarikoni le Azimio Raila Amolo Odinga doi arrep enchetata oonkajijik naalelek bei naa kinare neiting'ie nenche enkar pookin tenaa nagira alo dukuya najitoi kelelek sidai ashu aitorrono. Ejitoi ore amu etaa netejo Raila Amolo Odinga aisidai bas enare neisho kotini naa serikali erishata peyie elo dukuya aitabaya nena ashet nena ajijik. Yiolo ajo egira ng'ole ayau enchankarr sapuk tenkaraki ejito nchere sidai ninye enchetata oonkajijik naa sidai pii tenaa keeta serikali endamunoto sidai tenkaraki iltung'anak lenyenak. Kake ore enkoitoi nagira serikali atumie ropiyiani naashetishore naa ninye nagira ayau kizungumkuti amu imaka oshi Raila egira ajo nchere ore te campaign nitu oshi eimakini ajo kai etumieki kuna ropiyiani naashetieki kuna affordable housing. Neeku ore tena rishata negira naaji nchere egira serikali ajo nchere ore enkoitoi nabo naa ninye esidai tenea ashu etumieki ropiyiani naa tenedung'i loopeny olosho le Kenya. Negira naa ayau maswali kumok amu ata ninye duo etii olchamba oishori pesho neshet serikali nelak iloopeny olosho neme garantia ajo itum ina aji enaa mitum. Eitoki sii aaku nchere etii iltung'anak laa ebaiki netaa olapa obo eeta, olari obo eeta peyie ipang ajo naa ashu peelo retire kaji epuo nena ropiyiani enye. Ebaiki nemebaiki meeu ashet, ebaiki nemebaiki. So arashu ninye inepu ajo ore iltung'anak oogira aitarget naa iltung'anak oomanya nkajijik oonkeek are tenakata negira ajo ore ina aji naa keeku ilak nkeek 21 terishata fulani mpaka nindip matejo netejoki 4 million nilak nena 21,000 ometaa enkaji ino. So swali naakeyie doi nanare naa kitokini aapuo aitisipu loopeny olosho. Egira naa iltung'anak lemurua naji ene Mavoko sub-county te Machakos aatolong'unyung'unye esuju lomon oibalia ajo nchere eshomo naa enkampuni najo ene East Africa Portland aiteru aturr olchamba apa oidurrieki det ejito nchere egira naa aitayu ormaram nenare nepuoi naa ayiolou ajo amu egira ajo nchere itu doi iting'a orkesi. Ore dii apa iltung'anak ootigila enkaji tine naa loinyang'utua apa enkop tine. Neeku enarikino nepuoi tinakata ang'as aanyamaliki naa eton itu ajo naa sinanu piilo aiteru naa ina ampuni ina rishata. Elelek oleng ore sheria nagira ajo nchere naa peyie eeku ore taata IEBC olturrur oitasheki naa esiai engelare tenebo orpolosien naa keeta sininye ajo naa sinanu piilo aitereu servers naa keeku atua olosho le Kenya. The Independent Electoral and Boundary Commission IEBC is among government agencies that will be required to have its server hosted locally if proposed regulation comes into force. Metaa mitokini ajo ore enkop natii servers ejo nirura iltung'anak mpaka ninyototo. Keeku tenewueji ake ing'urari ajo naa sinanu piilo aiteru tenetii iltung'anak ooyieu neyiolou naa keidimayu netum ake ina ripoti. Etii lelo omon naa empage esiet nadol ajo ore tempage naa etomon negira aimaki doi lomon leilata apa naayawuaki te damu apa entasat naji Anjeri naata apa eilata ooropiyiani naabaya bilioni 17 naayawua ajo naa sinanu piilo aitereu negira apa ajo nchere etii apa mushkili tenkaraki imbaa naipirta taata documentation ashu mpala ina ilata. Nadol ajo etupukuo ajo naa sinanu piilo aitereu olturrur yioloti enaa KPC egira ajo nchere ore doi tena rishata enye ilata nahomoki ajo eyawua ina tomononi naa meesisho tolosho le Kenya amu ore ina grade diesel naji EN 590 naa meesisho ajo naa sinanu piilo aitereu tolosho. Neeku ore nye duake egira nye ina tomononi aasishore ashu ajo naa sinanu piilo aitereu ajo nchere etupurroyioki ina ilata arashu nenye ilata etoki aaku keng'as ninye aitadedeyie naa grade eilata nayawua naa ketii eesisho amu egira naa ajo nchere ore ina ilata nemeesisho tolosho le Kenya kulingana
welo turur ojo le KPC. Lelo monitor ten page etomon ore na kindipitaki tena gazeti najo ene Daily Nation nadol ajo egira idia ajo nchere elelek akeyie ng'amu ilopisani le biotisho enkitamioto te Kericho County tenkaraki nahomoita ajo na assembly iterua aaku etudumutua eroruata aitasheyie esiai tenkaraki esiai oropiyiani. Nadol etii sii ilomon otii ina page tomon oile ogira ajo nchere eshomo dii county e Samburu aiger inkera naabaya 150 yioloti enaa interns ejito nchere ishoo doi naa contract akeyie e 1 year naa keeku kelaki nena kera 15,000 mpaka 20 diploma tenebo certificate. Ajo kitoki alo taata ina akeyie ailepunye esiai enkigerore tina luboto olosho naa kitoki sii doi aitoki aisho nena kera mehomo dukuya epuo atum erishata naidim aisumare neidim sii ateshetu ate netum entoki nikijo experience. Nadol ilomon laa ninche loobayie katukul orais doi ng'ole le Namibia atejoki naa etalaki etalarin 82 years gira ajo lelo rais na olchore doi apa oleng otaana lolosho le Kenya. Ashukunye naa terishata nemiado kiimaki ilomon lenkiguran kake matang'asa adol sii engazeti naji ene The Standard. Ore The Standard nining naa ajo atoliki ajo ore ilomon oishoritae enkiroshi negira doi ajo na assembly itereu ajo sapuk oleng ororei ilepita dii orais oleng tombaa naipirta nenkului woropare tolosho kake ijo dii meeta naa duo eroruata nagira aya naitodolu ajo ekegira agilunore kerorita ake kake meeta. Eishorita ilomon enkiroshi tina gazeti Raila on IEBC we are ready for the street. Njere kira tayari peyie kinteru maandamano tombaa naipirta ne IEBC. Nadol ajo shomoki doi ajo akeyie aata lomon na otejoki nchere homoki atum olosirua sapuk oleng ogira adamunye naapa orais liare lolosho le Kenya Daniel Toroitich arap Moi tenkang enye te Kabarak te Nakuru. Nadol ajo ibaleki ajo nchere ore tina 4th anniversary endamunoto naa enye naa peelai naa eshomoki doi akeyie aishakeno iltung'anak kumok oleng oshomoita abaiki kitodolu ajo eton ake etii iltung'anak kumok odamu ilo rais apa naa nenyor. Itum siladi omon ogira aimaki naake le TSC tenebo o Teachers Service Commission TSC tenebo o Education Ministry itum naake sinye tegira aimaki tenebo sii lelo omon lelo rais naa le Namibia ojoki obodi apa shore otaana oleng lolosho le Kenya. Ore te page 2 ena gazeti The Standard na itum lelo omon naa omshai kumok oleng oimaki naa ng'ole ina remembrance at Kabarak home anniversary yong'uan ng'ole nagira asa. Dol ajo eterukoyie naa ng'ole akeyie osenetai musana naa le Baringo Gideon Moi tenebo sii orbungei apa le Rongai Raymond Moi ina losirua naa tina luboto olosho. Itum lelo omon lelo arikoni le Namibia na akeyie te page 3 ena gazeti. Ore nagira lomon ajo na sanu pile itereu aitodol naa nchere eisapuk akeyie doi oleng lomon irorita orais kakai kiti oleng taata nkiasin nagira aas naitodol taata ajo kegira aibooyo arashu agilunore esiai eropare onkului. Naa swali tenanu naikilikuan teyie na amayie oloing'orani le Paran TV. Dolta naa kegira orais arashu ena serikali e Kenya Kwanza agilunore esiai eropare onkului enaa kilepua zaidi. Tesiraki lo kilikuwa tenkoitoi e Facebook tenebo sii tenkoitoi orkiliku le SMS. Ruto praises Raila for admitting merits on housing project. Ladio monake kuloti sinya na di gazeti ogira ajo nchere
eshomo doi taata orais doi akeyie ajo na assembly aitereu arep na olarikoni le Azimio peyie elo dii ajo nchere aisidai imbaa naipirta naa nengelare nenchatata oonkajijik iroro te redio nabo naake yatua olosho le Kenya ejo nchere aisidai nai tenaa kesujari amu iterua apa ena duata tenkata orais liokuni Mwai Kibaki kake egira ake agilunore naa esiai najo enegira aikunu iropiyiani naagira atum arashu naagirai ajo na sana vile aitereu adung iloopeny olosho le Kenya peyie etumokini ashom ateshet nena ajijik. Adol ajo ore te Taita Taveta, the world's carbon certifier has lifted the suspension of the trouble Kisagau, reducing emission from deforestation and degradation vetumokini natipik mbaa naipirta ne carbon. Ruto and Raila battle for the soul Nyanza with eye on 2027. Siasa na 2027 negira dia ajo nchere tening'or akeyie nterua dii orais aimuliko oleng ormoni le Nyanza Western nayiolo yosho oleng ninye naa etumie orais olarikoni le Azimio Raila Amolo Odinga doi inkurai kumok oleng. Ore naa tenkaraki entii CS ojo Owalo Eludo Owalo le nye dii ole ICT negira aitodolu presence erikore e Kenya Kwanza tinalo enyanza na tenidol dii akeyie oleng na egira iltung'anak kumok oleng atum erishata nairorie negira sii atum lolo toiloshi na ojito nchere etabawua erishata peyie king'ua opposition na nikijing serikali. Etigilunore katukul olarikoni le Azimio la Umoja mbaa naipirta na order ashu enkiguana apa natolimo High Court egira ajo nchere peyie igeri nabo kata ilopisani le IEBC nejo nchere ekenarikino doi na kesujari imbaa arashu mbarakinot apa natipikaki tenkolong ashu tenkiguana apa yioloti enaa National Dialogue Committee keji NADCO egira ajo nchere na discussion arashu nena kiguanaritin nena duat nenyanare neimie bunge eton naa itu etumi ajo na sana vile aitereu na eimieki na arashu iteruni ajo igeri lelo commissioners le IEBC. Hala jore tina wiyai netigilunore sii oleng doi na ilarikoni erorwata natudumua speaker le National Assembly Moses Wetangula abaya kotini tombaa naipirta ne housing levy ejo nchere ore esiai enye na peimieki apake sheria ore ake peyie eeku etanyaki bas metoki ata doi taata esiai naitoki alo dukuya koti elagilunore arashu challenge na ina kiguana apa High Court. Nadol ajo itum ladio mono gira nempasha ibalayo oleng te Ministry Education tenebo o TSC egira ajo na sana vile aitereu ajo nchere ore mbarakinot nayieu TSC nepiki na mpaka nenyorraa ashu nepiki sinye enkiguana ministry ashu lopisani le Ministry Education. Lelo mondi yadol ajo ninche na ishoritai enkiroshi katukul tena gazeti najo ene The Standard njadol ajo ishoritai enkiroshi. Ore naa tolo mondo yajo na assembly aitereu lenkigura neshipa di oleng akeyie naa oltung'ani ojo enkidong tewuei netii baada namishir ng'ole irmurran le Manchester iltung'anak ojo le West Ham bao ina rauni enebo sii irmurran ajo na assembly aitereu le Bournemouth Nottingham etuputo 1-1 Chelsea kama kawaida kiboko. Ore na irmurran ojo the Gunners Arsenali walitoka pia 3-1. Kiage beno biye kishugunye reshata nemia doka tukul Kaji Enkarna Benjamin Menara Olole Koriat.
ajo kumok mbaa naimaa oltung'ani tiatua enkishui enye asidain arashu naagilisho tau aiteru te kitisho. Ore nanu enkop naji Narok South inewueji atoiwuoki. Neeku naa ore iltung'anak laayiolo kitisho ai naa keyiolo ajo kara enkerai naranyisho oleng. Ometabaiki kitoo. Nataasishe taa larin kumok oleng amu ataasishe almost 30 years larin 10. Naa kashipakino esiai ai naa kanyorr oleng. Kake ore iyia ashomo oshi specialize esiai e mental health. Amu atejo aing'orr nadol ajo kenyamal iltung'anak esiai oondamunot. Najo ntoma homo aas ena course. Ore tiatua masintai ayak lang'eni lolosho lema. Nororeki nanu terishata emasintai pooki olong Jumatano tiatua Paran TV ayaki pooki niyieu nining. Tejoki Ann Simaloi. Itumito Paran TV, te Samburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga. Paran TV, Naboisho, Olosho Lema. Itumito Paran TV, te Kaundi Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga.